Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini bangke 31st December lo pini last day lo lasi pina perke 2022 si jerpo do bang pho konsing Jalen Silarson lape lata yo YouTuber bon kone video banai lo atu men pini scenery lage non ade lage nitum chukela nilip long lo kumasi chukela ke adim lang no puki pu map de la so video lang bang no adim la view bang ne pham paklang mo lapo da paradise puki la da hello Konsing teron. Lepik. Kusan lah. 2021 last picnic culong panang ning orang marong le. Orang lo thema. Puki mana tu lang no he. Jirpo me chitong lo paning orang lo la. Tini ani sistem yo. Jirpo me chitong lo ning karong men sistem yo. Langsung kami klaim lo. Ini rong pen ini kang same pachoji gado ka behanta ning rong pen si ekdom ning kan mi sa pathai ma pa mekaji. Lasilan na ni subscriber han New Year kadom pajur ha. Gado ka behanta de ning kan mi kadom lo. Nasi non kebang jilangan sistem la kedam tan son atak sagle mission men do pa me thak mi pu busi chi thelo kadom. Kebang ning kan ko anan ning kan po. Suri ni ra ing kora hini. Kalang nadi. To. Picnic ni coba bang derser mat kan ani gang sam non ke anculong lah kimian pun tak lah ok antun lo sono a feelings bang non beda break bomb lo 2020 tu nang kilir mati deh ning sampik an lo anda itu bah pasti video bang gela an melo kang pom polo pini last day lo pasti video pipi don de kitelo le si lasi video ki ban don lasi kado hasame nilihin pen 2022 ningkan kimi kadom pajalo de kadom bye bye take care.